Naingo tong yo boleh kali kenal balai ni ketika jenjok tasngi bangai kubleiru yaki padba jongka 8 Nongkram District Council Constituency bakala ibitnya belong pemutau dong mikman ban represent yaka Nongkram Constituency bakaju kopor ngai kublei yaki nongkit kam jongka parti nadu i president lamba pakai central body jongka VP bakum ju wei pui dikha jong VP ki bla tristam nadu bastang ketika election hadu menta bagi pengayo khai juni sok jenjok mentaksi Hakabadai banya thau isi ne bagi perkat chmat kata ngai be start jong party hin saya don hi meeting ai baka party hi kan ses decide kilami bon ke kenor yo la ba analia na dapat tuan ba injule ni yang konstitusi jinduna asgan ber ya ndai kata bang ai ke jurusan ini sa dem yu hagai election te ki bakun tho ki bakun nut ki dan bi ki tho ma te kata pa ka shong karaju pedba ki la bishar kam start ki pedba jong Nongkram Constituency ba dapat te bi kata te kila ban lik pedi mal jong pun Nongkram Constituency Kedauba itu di bagi pajak la pai khmat sya Voice of People Party kawai hi bade bangir ni pa menteri runti bagai ke bahok ban sya kata kaji sakri ke ba biang tam nam tan pajak ke mat terjemah beningkong du ra kemudian di sini kum ka mat beningkong hite kan kebala te nak liang jungah hite kan pa banai be kaji sakri ke babha ko baj ba bahok pet nam tan pajak ta Unak iya hafok kajin lam Baadan kani ka parti step ba. Hak jini lam jong Baadan kani parti de kadi babiang tam khmat jong ate kadi jong kadi babiang tam. Ya kani te kumba ki pajba kila shania kani parti bat kila pai khmat parti pi tanjir increment ni hatahi nani shmat.